mafhungo nga Rofhiwa Tshikovhele. Lo kovhela ndi madekwana hu khou tevhela mafhungo. Vhorasaintsi u bva Hong Kong vha ri vho wana uri ndi ngani nyonyoloso i tshi khwaṱhisa marambo kha ngudo yavho ya anḓadzwaho kha Journal ya Signal Transduction and Targeted Therapy. Vhorasaintsi vha ri vho wana uri proteini yo khetheaho i shuma sa sentsara ya u ita nyonyoloso ya nga ngomu muvhilini, zwine zwa ita uri sele dza marambo dzi fhaṱe marambo o khwaṱhaho musi muvhili u tshi ita nyonyoloso. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga Yunivesithi ya Hong Kong. Ndi ngani ṋowa i tshi fhedza maḓuvha a re na tshivhalo i songo ḽa? Vhorasaintsi vha ri zwi nga vha zwi tshi itiswa ngauri ṋowa dzo xelelwa nga dzhini ya ghrelin, hune kanzhi i vhidzwa dzhini ya homonu ya nḓala ngauri i langa lutamo lwa zwiḽiwa. Kha bammbiri yavho yo gandiswaho kha Journal ya Open Biology, vhorasaintsi vho tikedza mbuno yavho nga murahu ha musi vho sengulusa data ya dzhini u bva kha tshaka dza ḓana fumbili dza zwikokovhi, hu tshi katela ṋowa, zwibode na ngwena. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga Yunivesithi ya Porto. Muthetshelesi a re na mafhungo ane vha tama ri tshi a tevhelela kana a sala murahu, vha nga ri founela kha 083 861 2263 kana 083 316 0190. Maṅwe mafhungo ndi vhavhuyelana o tshifhingani tshiḓaho. Ndaa. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini, hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhena na vhuṱambo vhufhio na vhufhio, kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service, no place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vhanga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai, vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Veldran Brands i hanefha tsini na vhone, ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bvapo tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Veldran Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.